Chamanekab Jehova, kongoi amu boroini mie nekachop Jehova asikobit ketebi tugul kokeny. Aibe boroini asikobit atachak tugul, asikobit kerikyi tugul boroindo nekinetigei ketebe kelyekab Jeiso. Yekitugoti roboit ne kanetisienyo rani ko Sabato nebo 13, lesson namba 13 eng roboini. Ko eng wikini nyone kebendi wikinin age nin kebendi lesson nelel. Ko rani keng'olole nelen olewen rani, olewen betuni. Ako kotomo amache ale asikobit atach kiboitinik chekimi tugul kibagenge asikobit kotepto mirietab Jehova kobotok kou yongen kainaik chok tugul nguno. Ko kotomo ketestai asome asikobit kesa kamuktoindenyo Jehova kongoi amu koskoleng'uni akine ak boroindo nekekonech asikobit kinetkei lesson nebo 13 neng'olole lewenet nekanyol kelewen rani tuku sikosopche sobonwekyok ing Jeiso ne katyokindenyo. Amen. Amen. Kitestai kemwoe kongoi ngokwek cheomi tugul kobotech cheosubi kipindini akomwochini biik alak. Kongoi kora ngokwek cheosirwech olen kongoi eng kanetisiet ak tuguk chekitesetai kenertosi ak kinetigei kibagenge. Kosirwa kora chito nekoteb kole pasta kongoi eng boisiet kobate ngomakekose kanetisiet nekicham kotesetai eng Kass FM nekibo tinye amune siasobe. Angikerib kosomok kasi Jumambili sait 3 nebo kemboi ako makekere. Kamoche alechok tesetai kipindinoto bo atinye amune siasobe kobate kikiwal ko Jumambili karon sait 3 nebo karon. Nekata sait 3 nebo koskoleny anan nebo lagat ko kikiwal ketoune karon sait 3 nebo karon eng Jumambili. Sait 3 nebo karon eng Jumambili eng wikit age tugul kotesetai kipinditab atinye amune siasobe. Kobaraste omwochi biik alak chetom konai kole kiwono tokotesetai kipindinoto akomi sait 3 nebo karon eng Jumambili. Tebutiet age nekateb chito kokeny kokale ang bororietab Dan komiono. Ngo ngisoman kitabutab Ng'ong'utiet 14 komamite bororietab Dan eng bororiosiek 12 chemi yundo ak kurgotik 12 chebo nganasetab Jerusalem. Kou yongen ko lagokab Israel anan lagokab Jacob ko kiwerik 12. Ko ngobwonei akoi kong'ete taunet akowendi akoi kakesunet eng ng'ong'utiet ko amune simamitei bororietab Dan. Ako nekata bororietab Dan ko kikipcheuno eng bororietab Joseph. Kesir kainetab Manase ak Ephraim asikobit konyit 12. Kiwono bororietab Dan. Kiwo Dan kot koitui akobit pistoet eng bororietab Dan. Nekingipkoite kome kwan ko eng beekab kong ko king'alal kwan kouni. Iro eng kitabutab Taunet 49. Kilechi ne kwan Dan eng kitabutab Taunet 49 koite 17 ko kimwa kwan kouni eng ng'alekchik chebo let chebo kaberuret akoek chubisiet kora. Eku Dan ndaret eng ole kibunei, erenet eng oret akosusei kwariatab mbartanyisiek asikobut kowebata chito nelonyei. Kangelen kiberuri lagok ko matakiberur boyondoni ak lagokchik. Kiwo Dan atyo korotyigei ng'alekab saetab kanamonik akometo Jehova Dan. Eng kebeberta nekikakikochi Dan ko kitun kometo kebeberta nebo mbaret nekikakikochi konyaban yekinekite tulondok chekinekite emotinwekab Filistik akwo kotokosta akoi kosir Gilead akoi kosir Galili kwo barak olin karibu Phoenicia. Ako tuguk chekiyaak amache bisomanchigei eng kitabutab Kirwogik 17 ak 18.
Tuguk che kiyai Dan ko kirotyigei konomunik ako rebe agenge eng lowik che ki agenge nekimi Ephraim kotun kwa chichoto kometo boisiet ne agenge eng mochoronikab Musa nekikure kainenyi Jonathan. Kokongei chichotok koek tisindet nekikombwondoi akotoi kosa konomunik ako Uri ak Tumim che kikiboisie kesoe tisik koteshi konomunik alak ng'isiat koboto konomwet nekimoche kokergei ak moita ak ne koboisie yotok sikobit kosa nyokwal bichep Dan akolechi nyo sieku maotiot eng achek ipkotaat konomunik kuye kikere eng kitabutab kirwokik 17 ak kirwokik 18. Noto amune kikiutye Dan akemeto amu kimanda kometo Jehova akosub konomunik akometo kiwotet nekikakikochi akwop kotoi koret age ak tun ipkochutkei ak biikab Phoenicia akotoi kosa konomunikab Phoenicia. Noto amune makitinye kainetab Dan eng ng'ong'utiet. Kongoi awalu kunotok eng nwakindo. Amache anyun keib boroini asikobit keker kebeberta netai nebo konetishenyo nebo lesson 13 nemwoe kolen olewen rani. Amache kesoman kitabutab Joshua 24 amache asoman koite 15. Lene Joshua 24 koite 15 komwoe kolen ako ngotokere ole boisienyi Jehova ako ngotokere ole ya oboisiechini Jehova olewen rani noboisiechini ko konomunik che kiote kwanisiek kwok eng oinet bitonin anan ko konomunikab amorik cheomenye kwenunwa ak emenwa ako boisiechini ane Jehova ak konyu. Kakosit Joshua eng betusiek chekikas kotoi korikriken sokowekchik akoit kiptingwichinik eng koskoleny akotoi kokoitititu kowekchik kokas anunet mongosiekab kowekchik kole kakoit tosindo ako kakorik meet. Kokurso anyun boyondoni kokur kandoik tugul chebo Israel ak kirwokikab Israel ak boisiek akokur bororiet tugul kobwa Sekem. Kimitei hekalutab Jehova Shiloh ako eng betusiekab osindo ko kikur Joshua keib moingetab arorutiet kong'ete Shiloh ak nyekeae tuyet Sekem. Sekem ini kobo komonut amu yutok yekikikochi kaborunet netai Abraham yekingokakomong eng emetab Ur akonyo akoi Haran akinyo kong'ololchi Jehova akotech kapkorosut eng Sekem. Tatyo komwochi Jehova kole akonin emoni akokochi iyoteng'ung emoni konyaban akoyoshechi Jehova Abraham netai. Kiit anyun Joshua kowekta Israel akoi yekikitoune kayosiet nebo arorutiet asikobit kowekchi tuyet yekikitoune bani kolelit kolech kametoiwok Jehova ako yekiyai koyomiset Jehova ak Abraham kokakiweke nyekeyai koyomiset kokeny asikobit keyai koyomiset eng taitab Jehova. Koyomiset nekayai eng yu Joshua ko koyomiset neo nemomi kiy nekergei. Atkan kora ole kikiyoitoi koyomiset ko yu ko koyosiet ak chubisiet. Netai kokergei atindonichu ak ole kikiyoitoi eng betusiek chekingete laitoriat ko kakosor biik ngiro akot nguno ku Melkisedek yekingwo luget akosor Abraham komu ki laitoriatab Salem ako laitoriatab kalyet ko kiyai luget ak ipkosor bororiosiek 4 chekiyakilul. Ko yekakwachi boisionoto tugul ko kimakomi kiy age tugul nekimuchi kolipanchi kokochi ako kiyai koyosiet, kiyoe laitoriat koyosiet ak meiwot
nekakosor anan ko chito nekiyotwokit nekakityach tatya kotyach kole kameten iyeku neityakat maiyotishei ako ongeai kayosyet inye ak ane ko kayosyonito ko ki tuguk tisab chekimoche. Netai kesirei kou ya kakiba okiliot, ipkosire okiliot barwet ko kit netai korok kemwoe kele ng'o laitoriandani, kainet nekergei ng'olyondoni ak sabato nebo Jehova netinye ng'oksosiek somok. Netai komwoe kole Jehova nekiyai kipsengwet ak ng'ony, ng'o nekeyoe kayosyoni ko Jehova, kainenyi netai. Nebo oeng ko bou ano, bou kipsengwet ak ng'ony. Ak nebo somok ko amu notok ko kemuny amu kayanet eng inendet ne nekiyaun. Ikere kora eng kayosyoni kotinye tuguk tisab. Netai komwou kainet kole ng'o, kole Jehova. Nebo oeng ko kit nekiyochi Israel yekingosor kong'ete Misri akosub atindiot tugul akoi kakoit emet nekikeyosyechi ichek. Nebo somok ko ng'olole kele ne nekemoke chito nekakityach nekiyoe kayamiset. Kebeberta nebo Jehova ko kikosorunis. Kongoi nebo chichi kikisor akeyochi tuguchutechu ko ne nekemoche kwai ak ne nekemoche kekwai. Nebo ang'wan ko kaberuret ingotiyebit ikas ng'olyondonotok kakiyonchi rani akiyomiske rani. Nebo smooth ko chubisiet ingotibistoe. Nebo lo ko kenam sirutik chuto tugul akeise korotik ak ipkekonor eng kaptisisiet anan ipkekonor eng kapokiliot kotebi eng olindok akoi betut yekabit kiy. Ak nebo tisab ko no kakimwoe kelen kiise korotik anan kinde ng'okset. Kounotok kawek Joshua koboisie ng'atutik chekibo ole kikisirtoi agreement nebo betunotok akeng'och ak ipkekonor kinde deposit, kinde bank. Sindun komi kaimutyo anan kobit ng'olyo kou title deed neikonori nendun kakimach korebenin chito mbaret ibinemu ibarte ile oroni. Ne kayosyet nekikoiwech Jehova. Sikesoptosi rani kesoptosi amu kayanet. Kounotok kakitononse keyai kayamiset ak Jehova. Kou yekiyai Jakobo ak Bethel ak Bethuel kayamiset eng Gilead nekikure Galid akelumda tolaita nebo koita akirongyi mwaita. Ko unotok ole kikiyaita kayamiset eng yu. Kakur anyun Joshua bororiet tugul nebo Israel kowekchigei Shechem ole kikitaune kayamisoni asikobit kolelit kayamisot notok eng taitab Jehova. Nga kikakur Jehova Abraham ak tun koba Misri amu kakwo Misri akowek, nyokwo Isaac akowek, nyokwo Jakobo oroni kakowek, kokiwekchi Bethel. Tatyo sikibwotyi Israel kelechi eng kebeberta nebo Jumambili, you are there. Kyomi koyae kayamiset Jehova. Kitun kobit kirwoket nekikirwoch. Ng'ete nemining kolechi boiyot amache tugukyuk. Kolech boiyot inyoche kibaruno ano we inye kimnyono kebendi kesete kimugot. Kolech maikero angyomi. Kolech boiyot nechimwoe kotomo ot kesichin takomwoe kot werikyu nechen taikaet. Ang ninyendet nekinye kesikenen chepyoset nemining eng tugul ko kimi auyo kesete. Ipketil kirwoket is kakolal boiyot, kolal kijanayat neab kokur kirwoket. Nyokororiso boiyot kakotuiyo tuyet kole oker anyun ng'etai kitigini nebo chepyoset nemining nebo somok. Ile kale kikimi kesete tuwai moche tuguk kepchei. Kotonon kokakikochi kijanayat kele yelesan anyun we kele tepto ano nye. Kolechi agui angi baba kayetu man lakini kele maikero kebendi luget tuwai
kole ini gimnyeno kole jingatebenen makitalelin inye kemwogin neberutyo no itindoi no kokibun kipchabet itit ako tilitit koleji ndakwer konda yu akobarin takiteweksei koleji aja ko ndakikemei eng kimugon takisicho koleji boiyot aja ko nguno amu kisabasab akine is ko kakimokemi tuwai amu ndakikemei ko kitakiborto akine is kole kounotok kiami soromoiku notok kit nemwoe akot akine Melkisedek yekingoberur Abraham kemwoe kole kiberur Melkisedek Lawi amu kitomo kesich ako kimitei soromoikab Adam soromoikab Abraham yekingiberuri Abraham amu keberuris Melkisedek koberur Abraham kokanyo koek tisindet neo amu kiberur mochokoret nebo Abraham ing orititab Abraham Lawi kounotok ko otisoinatetab Melkisedek amu kele kiberur Lawi ing orititab Abraham kotomo kesich koleji anyun Joshua kyomi akot akwek betunotok kiyosyo Jehova kounotok amache kiro kitabutab Joshua kurget 24 amache awek koitet oeng alechi ne Joshua bororiet komugul akilenji Joshua biik tugul kamwa kouni Jehova kamuktoindetab Israel kole kimanye kwanisiek kwakeny ainet bitonin Tera kwandab Abraham ak kwandab Nahor ako kiyote kanamonik ing oinoto bo bitonin ako kiamutu kwandangwong Abraham eng oinet bitonin akamutute emet tugul nebo Canaan akates siotengwong akokochi Isaac tatya kotestai anyun nyokosich Isaac kosich Jacobo Esau kosich Isaac Jacobo ak Esau akinyokotestai kot kote kesicho kokwek rani ako kalechi kyomi ayae kayamiset amu kyai kayamiset ak kwanwakik kwak ako amu notok ko korotik ak bororionoto amu kyomi soromoik kakuyenyi komatinye nyekelechigei ing yu mabotech ngalenin kimakemi biik chekioyomiskei ko kimabotech ane kimami aja kayamiset age tugul kosubu ng'okit nebo chiyos ingot kobit chubisiet keng'ete tugul koit kaberuret kesobee kaberuronotok kounotok engot ing koskoleng'uni ko ng'ololi Jehova kolen kiamong'wok asiakono kamong'unet ak age tugul nenyoru borotet kotoche kaberuret koboto lagokchik ak mochokoronikchik ako ngobistoe akoit ingelelnotet kowendi chubisiet kot koit ibinda nebo 3 anan ko nebo 4 eng ichek cheingeleljin Jehova kounotok ng'ololi Jehova kole Canaan nekakonok komakwek chekyoborye kotom onyaban eng kimnatetab somoloikwok ng'olole ng'alek cheuchu kale kyoib emonoto bo Canaan akakonok kyoyoktok akabire ichek birutik kyai nitok akamutwa komong'une emonotok tatya atyachak kounotok ng'ololi Jehova komalen kityo kyaberur kwanisiek kwok len kyaberurok akoi rani ketinye kaberuret amu kikimi orititab sigikyok yekingoyosyechi ichek Jehova noto amune eng kaberuret nekikekochi Jehova Adam kenyoru kaberunonotok ako eng kabutet nekibut Adam kibutye tugul akesiktei cholwok akesiktei ng'oki nebo chiyos ako ngemwechi Jeiso kenyoru kaberuret amu kowalak kayamisutik chekibo Israel kobunchech rani tebutiet kiboisieitoi ano ko ki kristianik ko ki kaniset kenai kele kaka ngesoptosi ko ki kayanik
ko ka kaberuret age tugul nekitoche ko ngitonon eng kayanet kowokto kaberuret noto kot koit lagokuk, kot koit kaniset komugul, kot koit biikab kokwet. Nakot ngomi kaberuret eng chito agenge neiyanat kosoru kokwet komugul. Ako ngobit ng'okisto kowendi ng'okisoto kot kotabista eng emet komugul. Kanyalunde ano achek che kikristianik kenai kaberuret kele ka imuchi koboisie Jehova akot kayanetab kwondo agenge kosor manung'otionyi ak lagokyi. Anan koek kaberuret eng kokwet komugul anan ko bororiet age kenge nekeyan. Ngikere akot nguno ko kikatokosom Lot koborekei Abraham ak Lot koborekei Abraham ak Jehova kolechin ngot komi tamanu kotos ibar, ngot komi mutu kotos ibar, kolechi Jehova acha ngot komi tamanu, ngot komi mutu kosobe emonoto tugul ako makinyor akot mut eng Sodom. Ingotorete Jehova amu kimeng'ishei ing ekonishek chelen chitugul that is none of my business. Yaani kole mororei ngo ka boiyot anan ko kwan ak kamet kole ngorer chitugul kosile. Kikeit boroindo nebo nganaset ak bororiet nelen mamache anai. Bortanyu anegei, lewenenyu anegei, mami kiy nekele lewenenyu anegei. Kit nekeyai kowendi kowokto kot koit emet ngap komanda lakwet kole kit nekaite bortanyu ko nenyu. Lakini mutai ngwo kot komyan, mutai ngwo kot kobokit, komuchi kotinding basit kimayat kot kobututa basit nyokanyo kokeikei akobek biik 100. Ako nikai kokalen kit nekaite bortanyu ngoechi kit nekaechi ko nenyu, maneng'ung inyegei amu mi biik chetienengei. Imuchi imirmir basit kot kobek biik akobo lewenet nekelewen itondony maiyek, lewenet nekemande ibisi lakwet, mutai konyalil lakwanato kot kotun nyokonam bundukit anan ko bomit kolipuan kobar biik. Lewenet agenge neleweni chito komanenyi inegei akowokto kot koyob tabanwek tugul chebo ng'ony kounoto kaberuret. Tos ne lewenet nekeleweni rani? Amu kikimi koboto Adam yekingobutyi tengek, ak kikimi koboto sigikyok yekingolewen. Ing achek chekikisichei kesikyech kanisa kemwochini kongoi sigikyok amu kilewen lewenet agenge ak kesopche eng noto. Ako ngetesetai kayananatak koyoni Jehova kaberuret nebo kayosyet nekikeyosyo sigikyok ak Jehova, kenam akenyaban bororionotok, akenyaban kaberuronotok, akenyaban kayomisonotok tatya akilipte kwo tai. Noto amune ingot kenyaban borotet nekikikochi Jehova Abraham kobunchinech ak lagokyok akoi kakesunet. Tos mi chi nemoche kotes ng'olyo anan ko tebut eng kebeberta netai ak nebo oeng? Kongoi Pastor, kameche ates mi ng'oliotab Kingeresa nemwoe kolen choices have consequences. Ngelewen ki nguno kotindoi tuguk chetun kwooksei eng kenyisiek chemite tai. Mami kiy neyoe nematun kotogu. Tuguk cheyoe rani, tuguk cheileweni ra kotun kokese lagok anan kokes lagokab lagokuk. Mami kiy newendi ter nekelen kakiuny. Amu tuguk chekiyochini ini angot tabiyai kiy chito iyochi chito age ilen keyai amu kemeche ibir chichotok sokas king'wan komengen ile anga korotik chekaketarta chematindoi lelut kotun kowekchinigei akowekchigei bororieng'ung anan ko biikuk. Kiyo kimwoe kelen tengektab chios ko tengekto nekikiuny nemakimwa. Tab kebar chi
siketeb kele uye korongo ako mi chito neketebei ko chito nemi kurgat yuto anan kopangan chito nebo kait ak kebar netupcho simanyo kobatagei amu kakwal biik. Kit age tugul nekeyai chi angeng'wektoi chito ing'wektoi ilen keyai nemie kotun kowekchinigei tuguchoto. Anga lewenet kotindoi kit noto kikure matokeo chetun komong'u. Mami kiy niyoe eng soboni ngoi kristianin anan komai kristianin kosubun tuguchuto nematiny. Nitok komeche Jehova koborwech kele kikwaak eng biik alak. Ribkei anyun simaak eng inye. Ribkei akinye simesubin korotwechu. Siku akilewen nguno situn komaimi komatkokas king'wan lagokuk anan ko lagokab lagokuk. Situn kolen biik miat neking'ete ng'o. Kongoi. Kongoi. Tokomi ng'olyo age anan ko tebut netebe chi? Bas, amache asom kiboityot nerubei asikobit kotestai. Kongoi. Itesetai eng lesson nemwoe kolen chusen anan lewen rani. Lewen rani. So eng Jumatatu komwoe kolen eng muguleldo nematinye kenisiet ak imanit ak eng imanit. Kinyorchini noto kitabutab Joshua, chotok ng'alek chekimwochin Joshua lagokab Israel. Nyorchini kitabutab Joshua 24 koit 14 akoi 15. Mwoe noto kolen oiwe anyun Jehova akoboisiechi inendet eng muguleldo nematinye kenisiet ak eng imanit. Akoiste kanamonik chekiyote kwanishekwok eng ainet bitonin ak eng Misri. Akoboisiechi Jehova ak ngotokere koya oboisiechini Jehova olewen rani neoboisiechini ngo kanamonik chekiyote kwanishekwok eng ainet bitonin anan kanamonikab Amorik cheomenye emenwa ako aboisiechini ane Jehova koboto konyu. Chotok ko ng'alek king'ololi Joshua. Kingokakorikta anan kingokakorikta betusiekab Joshua kou yekakomwoiwech kiboityot nekami tai Pastor Ng'etich ko kingosoisereti lagokab Israel Joshua ko king'ololchi ng'alek chekibo komonut mising kolewen chito neboisiechin. Kimakomuchi koforcen Joshua lagokab Israel kolechi kong'ete anyun kouni oyai kouni, lakini kilechi olewen. Kou yekingen kele Jehova ko chomyet, Jehova kokochin chitugul kolewen. Ko kimwochi Joshua lagokab Israel kolewen koboisiechi Jehova eng muguleldo nemotinye kenisiet ak imanit. Kikere eng yoto kele kikimiti icheket konemgei koboisiechi Jehova, kohot Jehova eng mugulelwekwak. Kehot Jehova komelen kiy nekinyoponi, ma kiy neilen kenyoru kityo. Kehot Jehova ko kit nemong'une muguleldong'ung orit. Kit neitile betut eng betut, yeing'ete karon itile iboisiechi Jehova eng tuguk cheyoe ak atebet. Kikere eng yoto kele Joshua ko kiindochin lagokab Israel akoi betusiek kingonam kong'ete kokanamchi Musa komut lagokab Israel akoi emet nekikakiarorchi. Komatakelewen Joshua age nekimuch kondochi lagokab Israel. Ako kimi Jehova koboto icheket. Kong'ete yoto ko kikakikochi lagokab Israel ng'atutik, kikakikochi kayamisutik, kikakokochi Jehova kayamisutik kolech mi koboto icheket. Ako kimite kayosiet nekikakokochi Jehova icheket kora. Ko kibo koot Jehova akotiegei Jehova asikobit kondochi icheket ko bororiet nekitabanat. Kikakoro lagokab Israel tuguk tugul chekikakwachi Jehova kwanishekwak ak chekiyochi icheket kora kobwone eng oretab kobwone kobunu Misri.
Nga alak kora eng lagochutok kiitu emonitok kinyaboni komairo tuguk chekibun kwanishek kwak, ko kikose kityo ko atindon, lakini ko kinae kole kimi Jehova nekibaman nekindochi kwanishek kwak. Ko eng yu ko kimeche koborchi Joshua kole Jehova nekikakoiwo kwongutik eng tai, ko Jehova notok makat oot inendet eng muguleldo tugul ak eng imanit. Kingomwochi Joshua kolechi olewe rani chito neoboishechini ko kimakomi lewenet nemi kwen. Kibo kolewen ki lewenet kityo nekimi, kimakomi nekelen mi katikati. Ki lewenet nekibo kokochi kokilech anan oote kwanishek, kanamonikab kwanishek kwak, anan ko Jehova ochusen, ako kimakomi nekibo katikati. Keboishechi Jehova eng muguleldo nematinye kenisiet ak eng imanit komwoe akobo kit nemang'une orititab muguleldab chito. Kobortoi kayanet neititaat. Kaiweishetab Jehova komelen kiiywei kele ma kwaun ki neya. Kele kiiywei Jehova ko amu ko kit nebo ikonyit Jehova, isich kaming'inetabkei, ketekis Jehova, kenai torornatetab Jehova, kenai torornatenyi ak baunatenyi netoror. Kiiywei Jehova kokonu kasitietab it. Keboishechi Jehova eng muguleldo nematinye kenisiet koboru notok kole kehot Jehova ak muguleldo agenge nemapcheat, nematinye saget, nemami kiy age nemi taban yo eng sobeng'ung, neikochi Jehova sobeng'ung tugul asikobit iboishechi eng tuguk tugul cheiyoe ilosune Jehova, ak tuguk tugul cheiyoe ko tugul ko eng ateboshek ak tuguk tugul, ateboshek chebo orit cheu ng'otin ak ateboshek chetogu, ko yoiboishini Jehova eng muguleldong'ung tugul. Keboishechi Jehova eng imanit, kaguyenyi ko kemeng'is eng sobet neiyanat, kebendate lapkeiyetab Jehova ak kibarte inendet eng ateboshek chebo kotugul. Sobet netogu nebo iman, nelumdaat, nematoptopeni, nebo iman, nengoro chi age tugul kokere Jehova eng inye amami musmuset age tugul. Kimokyin Joshua lagokab Israel koistoegei kanamonik ak kolewen Jehova nekiboishechin. Kimwochi Joshua kolechi ako ane ak konyu aboishechini Jehova. Kiek inendet kergeindo nekimuchi konetegei lagokab Israel, nekimuchi koborchi bororiet tugul, nekitogunot konai chi tugul, ako melen kele kelewen keboishechi Jehova ko kit ne personal. Ko kateb tebutiet, kateb sirindetab lesson eng yo kole tos ne kakuyet nekenyoru yekakile keboishechi Jehova eng muguleldo nematinye kenisiet ak eng imanit. Atyo kotestai koteb eng yo kole ne tugun cheimuchi koib kabwatutikuk eng sobeng'ung cheimuchi kokirinda konunetabkei neikochinigei Jehova neng'ung koitita, nemakomi kiy age neng'etu eng sobeng'ung. Tos ne tugun cheikirindo? Tos family neng'ung, tos boisheng'ung, tos somaneng'ung, tos malik cheitinye, tos tuguk cheitinye anan tos amu yei busy ko tos iker kou metinye kasarta neikochinigei Jehova mising. Tos ne? Tos lagokuk, tos choronokuk, ne neeku kikwaso mising simekonugei ikochigei Jehova neng'ung. Tebegei ak itebegei ile ilewen rani neiboishechini. Tos mi chi netinye kiy nemeche kotes eng yotok? Ingates yotok. Kakikakoit bichu kanan bitonin ak kepchei borotet kepchechi kowek werikab Ruben ak Gad ak kebeberta nebo bororietab Manase. Kakepchechi chitugul kebeberta nenyi, koyomis Joshua kolech otestai wai luget anyun asikobit ojikte nganasok ak bororiosiek chekimi kwenunwa chekitomo kelul.
ako kingakotender luget kotoi koiweis bororiosiek akotoi kotuitui kayanenwa akochorotyo kowekab bandanywa komatokotononso kou ye kiu matakotesetai luget kotoi kochorirenso akotoi kowek let tatyo kotoi konamgei ak bichotok nekatoi ibortoi lapkeiyetab logoiwek chemyachen kotoi koot kamonikab bichotok akichek ko nikakurso ngunas Joshua kolech eng kayamisutik tugul chekikonech Jehova komami akot agenge nekiwo ter kisuldae Jehova tuguk tugul kounotok kikamwa kole asuldae kot kote ang'iste koba ako maon eng kenyit agenge asikoek surkwen emet ak kwamak tiong'ik ko kalya asiotoptopense nguno akotuitui kayaneng'wa amune sikochorotyo kowekwok akoweke nekatoae luget oname chorwandit akot kanamonikkwak ko notok katoi katurunet ne inegei Joshua kolech olewe rani makoloo sikobit koit boroindo ne inegei neleweni age tugul eng achek kiit betut yekitun kotonon Esther eng taitab laitoriat akorukutkei asikobit kwo taitab laitoriat amu kimi ng'atutiet nekiakisirto makoloo asikobit koit boroindo yetun tonondos chebo ng'etunenik yekakisirto ng'atutiet nebo meet eng chemasoe chematinye berutietab tiondo ak chemaiyan kometo sabato nebo Jehova asikobit koib berutiet nebo tiondo yekakewal sabato nebo Jehova koek Jumambili akisirto eng ng'atutiet nebo meet yotok yekateb Joshua kole ong'etu otoptopeni omi komasi ak komasi kot kotianit yetokomi mrembet yetokomi chorwandit nebo iyeku neikaitit mailalang mebele bich amaikaitit imi kwenuno ako boroindo nito nekurse kipsengwet kole olewe rani ingotomoche ot kanamonik chekiote sikikwok eng ainet bitonin anan ko kanamonik chebo amorik chomi omenye nguno kwenunwa ako kale ne Joshua ane ak konyu kokatil ale kiote Jehova makoi kinam komasi ak komasi akoi keot agenge ak kemeto age nemi keldo age komasi ak komasi komin chemng'erng'er kot kotun ibote chetun kiloktoi tebutiet noto nekanyol kibwat kele kakiyai ne rani asikobit kiwong'u boisiet nekishokotoi Jehova amu ngot kotemenech komaamu korer kimnatet ako amu kakilewen kemach kenamgei ak ng'ony ak kenam Jehova kitikin. Kongoi. Kongoi mising. ngotates kebwotwo ng'olyondoni nekamwa kole matindoi kenisiet mi besho nekakibe nekiawe Rwanda ko ngabune ndegeit kesukan kapindege ibendi tuyet ko kapindege keribe biik kabisa chebwone kebwone komakoromit amu kiking'ete olep gaa asukan emetab Rwanda ipkenamech kebe akoi ole kikiyae tuyet awe tuyet wikishek 2 ko betut nekikiweksei kokait tarikishek chekalany ndegeit anyone gaa Kenya komi lekendoi pakinik onginyone eng Rwanda komi lainda nekisubi ko eng lainda nekisubi komi seset mi kiaro sesenik konyil 3 mi seset neo akotindoi masek komi seset nemining nengiker kou pusit lakini ing'ui komie akongen kole ne nemitei
Komi anyun age seset nekilel kabisa. Mao ako mamining. Ko lazima ingibilonye ndegeit ibune seset chutok somok ak asikarik. Nyone seset neo korok. Sin sokonaak kele metindoi kenisiet ko seset neingen botanetab keldo anan ko borto. Kose seset kabisa kokasune ng'uny ak kongen kole mi kiy chichi. Sikere keboisie sesenik ko sesenik kokase mi tuguk chekekure Ngeresa waves ako kase lekebotande ngibotan kole kokase seset kole mi kiy nepkosir botanet kenisiet kai. Bas komakibwa kele kotekebwone komi chito nekiasubi akotesetai ak bagit. Agere chichi kakong'oing'ochin, kere kimase akokere kimase, kokere kimase akokere kimase. Maana ine amu ingen ile chitugul ilen oye matkobit kit nekakonde chi bagit anan kokonde lolenyu sikenamin eng yu amu kiribe biikab kiaro wanja ndege noto kergei ak nebo America kora amu makoi inyo buch. Bas kong'et seset neo ko korok netai kemetoi uyo kimeto seset kemetoun itya kutit korok. Ibeku korok netai kot komi kiy ne kenisiet ak korot nitindoi. Kea seset nguno kelechi keyotyi chichi kai. Kobut chichi kai. Bas angang kekerite kakobut komelen kebut nakilen kebut buch amu katobot. Mi kiy netindoi chichi. Keib seset nekabo oeng nemao ako mamining. Nyokong'u nguno chichi kong'u bagit kap kong'u bagit kometo bagit. Nyokong'u kweyot. Kong'u kweyot nguno kochor chito kabisa kong'u akokwor. Akwo taban. Konyo nekamining. Nekitikin. Anga noto nemu kabisa. Nyokonyo nguno nyokosub kora kuni kai kwa bagit kai. Nyokwo kweyot. Tanyokwo kweyot anga chichi komi kiy netindoi. Kakotobot makomi akakotok kong'etyi kao nebo kwong'ut. Rong'u beek kolen kakobetwech nyikelechinech obachu. Ili kiokerote chichotok kemas. Anga akile kiibotebe biik baadaye eng yo kele akile anga kitindoi kerichek chekorotyi suet akoker kabisa konde ngoriet kobwoti kole makiname kotyong seset nekamining akakotyong kiun alake. Kokamwoiwo sirutikab Jehova kole kit nekure kenisiet kalen kutitab Ebraic kekure emet. Ko ngoliot emet eng bichutok ko ngoliot neiboru kole mami kiy nekeyauny eng muguleldong'ung, lel muguleldong'ung. Lel kabisa. Mau emet neu nin amu ngo emet komekere emet mami kiy nilen kakiuny eng emet. Ko kaborwech kole anga ngoliotab Jehova nekikitach ak ngoliotab Jehova nekikonugei. Kole Jehova menyoru kenisiet, meberber Jehova. Itiagage eng muguleldong'ung tugul koyam. Sikobit eng kiy age tugul nekileweni komakomi kiy netindoi kimasin. Ako tugul komi kimasta agenge. Kongoi. Kongoi missing. Kongoi missing. Atache kiboitiot nerube. Kongoi missing kiboitinikab Jehova chekakotau. Agere kangemwa pasta ile sesenik kotindoi yani ing'ui anan kokase eng kelyekwak. Kobwotwo eng maranetab ab Noah. Akisianai kounoto kokibit botanet eng Los Angeles in olimbo California olimbo America. Ko kiisyokokas kimite belek cheechen chemite resop. Ko kiisyokonai belek
kole nyone botanet. Ko kiituyogei inget ile kikinde kamerainik ole mitei ak ole mitei tuguk siko yani ki age tugul neyoe beliek kotogu. Koumgei kole koumgei nakikwong'e serikalia koumgei kotekta lagokwak. Yetokobendoti biik chun ngipkoitu botanet kokakoumgei kirib lagokwak. Alechigei kakini nekiyai sikobwa tiong'ik mami chis nekipkokur eng timin. Kikasune ole loo kursetab Jehovah akobwa akoi konyo kobwa moinget. Koachek ngap kelechinigei seset wera akameche komwoiwech chito seset. So kiakekere ale seset ko ingen seset kosirech tuguk chetesetai. Kongoi mising amu kakeng'alale kora akobo kimite betutab kwoeng kasi nelel itiakat iboisie. Ko kesomani kitabutab Joshua kimi 24 kibendi ketoroti kitabutab Joshua kiketoune akoi nguni kemite. Ko ng'ololchin Joshua lagokab Israel kakokur kolecho obwa makakenai kele mitei cho kimi bitonin Jordan kong'asis ak chemitei Cherongo kimas west murot nebo katam kokakokur kakobwa mukokong'ololchi. Kong'ololchin Joshua kokameche kesoman kitabutab Joshua 24 koitit 22 akilenji Joshua biik obaorenik cheobaorionchinigei ole kaolewen Jehovah oboisiechi inendet. Akimwa kole kibaorenik. Ase katebe komwochi Joshua kolechi obaorionchinigei male ocheng baorenik obaorionchinigei. Ile alechini aboisieni Jehovah komele sikoker chito age inyegei nekailewen ibaorionchinigei eng kipkaitab Jehovah ile aboisieni Jehovah. Koleji yani Joshua kokingen kole kouyo kiyai Jehovah chito eng taunet kokikone Jehovah kamuktaet yani nolen free will eng Kingereza. Ndaki Jehovah kokikayai biik koek kou robots yani nengole kotwani keyai kou kamwa Jehovah kotamakiyoni Jehovah kele Jehovah kobo chomyet. Akot Joshua akine kokikonyiti kounoto kolech anyun otiogotin wai oboisiechi Jehovah. Kongebe Joshua 24 koitit 16 akoi 18 kolen ng'ololchin eng yu kolech akiwolchi bichoto kole ingoloit eng achek akiwol bichoto kole ingoloit eng achek kebakakte Jehovah akewot kanamonik. Amu Jehovah ko kamuktaindenyo inendet nekimutwech ak kwanisiekchok kemong'une emetab Misri eng kotab otwoknatet ak ko inendet nekiyai kabarunoichu cheechen eng tainyo akiborwech eng oret tugul nekibunu ak kwenutab biik tugul chekibunu kwenunyo. Kang'alal bichu kole ak kion Jehovah biik tugul koba eng tainyo amurik chekimenye emonito. Noto anyun iboisiechini Jehovah achek amu inendet ko kamuktaindenyo. Kang'alal bichu kole kiboisiechini Jehovah amu kaker let
akosiach kole kong'ete kimutwech Jehova, ngiwe let ko kimut Jehova kong'ete, akabwati ale kingen kole kwanishekchok sigikchok chekibunu Egypt ko kimutu Jehova akoi koit yu, ako kongen bichu kimenye emoni tugul biikab Morik chekiyach koistogei. Kou ye kakomwa pastor ko kikalechi maone asikobit koek timin emet ako kwamak tiong'ik. Bendi komutyo, kikalechi konu karamek sikoon, ako kikochi Jehova bichu kotebi eng yu. Ko tos akot acheket kemwoe kelen kikomutwech Jehova, kele kakilewen, akot nging'ololchinigei ingen tuguk chekikokon Jehova ile ayachini Jehova boisiet, itonon ak iyochi boisiet Jehova. Koteb sirut chito nekisire lesson kole kilya sikowolchi Joshua kouni, amu kingomwa bichoto kowolchi Joshua kolech eng kitabutab Joshua 24:19 akoi 21, akilenji Joshua biik momuchi oboisiechi Jehova amu inendet ko kamuktaindet ne tilil, inendet kamuktaindet ne ame ng'etkong, maiwok, manyoiwakat testoeng'wong anan ko tengekwokik. Ngot omete Jehova akoot kanamonik chetoo, koweksei anyun akoyoiwok neya ak kokeswok ako kikany koyoiwok nemie. Kawolchi Joshua kolech ngoto oyochi Jehova momuchi akwege. Kangolen bichu kole kiyoe kiboisiechini Jehova akere kamwoe eng ane ko kakere ale ngamwae eng imanit amu kakoro tuguk chekiyochi Jehova ilechigei makoi kakoker is kole ne age nekemuche keyai makiboisieni Jehova nekikwoiwon amu akot agenge ab biik ilen ma Jehova iman ko tos ko ne age neamoche ayai. Ko kalya Joshua sikole moimuchi kokeny ile kalya ko amu kekere eng yoto kora ketesetai ko amu kimuchi kele kimuchi malakini kale Joshua kole momuchi akwege eng kamukeng'wong amu ikere Joshua ile kawalak amu kameche koro bichu komwa eng mugulelwokikwak kole une, amu kale ingen Joshua kole bichu ko kimi chechang akot kora chetai chekikalewen kole kiyochini Jehova lakini kibistogei kora. Ko eng yekiyoe kelen kakiyai koi kibistoi kora. Ara anyun akot lagokab Israel ko kikamwa akichek kole kiyoe keboisiechini Jehova ako mailasimishanji Joshua kaikochi kolewen ichegei. Nebo somok ko kale kingen kele ko ki binadamu koui keyai boisiet achegei ngot ko mami Jehova kwenunyo. Ikere eng kitabutab Komong'u 20:1 akoyoe ko sikeboisiechi Jehova amu kakelewen akikochi Jehova koek inendet neindoiwech kou yo kiindochin lagokab Israel. Mainde lagokab Israel konyakuan emet, kiek Jehova nekimong'u akoek Jehova neindochin akoimukaksei keboisiechi Jehova kokakikochi Jehova kamuget akokonech kamuget kokakilewen akikochi kamuget. Tos mi chi nemoche koteshi yoto ama kiker kele ikere ile ngot komet chakake ilewen Jehova koket chakake iboisiechi ng'o. Yes, Ameche ates testai. okay. Kasha komwa Joshua ing koitetab 15 kole ane ak kot nyu keboisiechini Jehova.
atkan kora ngap kanisa ko ngap kele atache mwoe kole otosise chito koker kole nguo ng'etyo biik kong'et akine kokameche Joshua konai kole keng'et amu kang'et chito age anan kaitilin muguleldo konyi amu atkan kora ikere akot kuin Anania ak Safira kokale kiit kwalda biik mbarenik akokoito tuguk tos kong boyot ak chebet kele ara kakokoito emet sikelya akoi kome eut ngap ot ikere kabisa chito yani ngap akot ketoche sataka kokame eut kabisa amu kakonyo sanit yu akoi Bichu nguno ngap ko kimi age chito nekakobesyo notit age kole nekikio ak nekimining kong'ep kole ngonda kole ng'ep kole koker kole ot kakoito nekamukunoto kakomeche kokoito nin sikong'eni age tap koker ko kakokoito nekamukunot birtogei chito ikere ile sine makotinye kiwekis amu keker nekaikoite so kamoche Joshua kole kelewen eng muguleldo ng'ung anan amu kalewen chito age nebo oeng komi ki ne isho koloklokonu maat nekalanyin kole ngipkomi tai yo kobek amu eng tulwetab Sinai ko kitononso kole kiote Jehova kabisa maimen betusiek 3 nyekeba moita ko kamoche Joshua kole ones ole melen ako ngap komi betusiek chi ngap keyoe akot mashambulio kemwoe kabisa kele mi chito sine kikiyai kurset komakosik oyemait kaa koskole ngunoto kikitaburburan karit eng barabara kole chito tabu akinye kaikai anoe ne kotokamei ko mamoche keboisie kimnotet ak nebo simoloik ako kecheng Jehova eng iman ko noton tukchoto sok nekimoche Joshua konai kole kakokon eng iman amu ngot komeliel kole koeku chubisie meai kongoi. Ka- Kakitikin kamoche asomanen kin kergei sine kito nekakomwa Pastor Ngetich eng yo amu kiingen Joshua kit nekikakwaak eng lagokab Israel akot ngo mara kimatokongen lagochu ko kit chekikakwanishek kwak. Obwoti betut nekikakiyokyi ak Jehova Musa nyong'ololchi lagokab Israel. Kemwa eng kin komong'u 19 kaitet 8 komwae kale kiwol akiwol tugul kibagenge kole kiyae chotok tugul kamwa Jehova akiipchi Musa Jehova ng'alekab biik. Airo this was something nekirepitenkei over and over kobwone lagokab Israel kong'ete Misri akoi kobwone Canaan. Ko melen kele ki nekito eng Joshua kiingen kole yaakse kokeny yaakse eng acheket akichek kiyaak eng yotok amu ikere eng yotok kimelen kele ki neui kemwes kele kiyoe kou notok. It's the same ngap kekochi promises Jehova eng sobenyo eng atkan kora kelechi Jehova kiyoun kero ngachililing ni ngamang'unen ni Jehova nenyu aboisieun kabisa mami kiy age makere mami kiy age ko sayo sinye kaimwa eng muguleldong'ung tugul ile yochini Jehova man amu kemwa lakini ngotko makisich kalelitetab kei nekimwoe kelen ayochini Jehova boisiet ku yekakamwa yekakinetkei eng lesson nekalen ikochigei Jehova eng muguleldong'ung tugul ak eng imanit ko nebunu orit meten nekibortoi eng sang no kiteleldos kakotelelso kamwa pastor kole kakotelelso biik tugul eng olombo Magambe kikur biik kotelelso iteleli amu katelelso biik alake lakini ketelel eng orit anan ketepche ng'ony when you're standing ko eng iman konunetab kei nekikochinigei Jehova ko yekakikochi kayamisutik Jehova man kelechi kiyoun kouni Jehova nenyo ko ngokonech ko ngesa komeche komat ketegemeanegei amu yekitegemeanegei komakimuch ketelel kou yekakiyomis lakini ngokakelechi Jehova kiyoun kou notok akemwa kou lagokab Israel kele kiyoe chotok tugul kou yekakikochi promise Jehova kole kakwaiwech kesa akesom Jehova kokimitech amu mitei distractions chebwone eng orani asikobit kochutech amakinoe akot kele kakichutech sinyen
Ko ngemwa iman kelen Jehova man ayaun. Keyoe kemwa iman kemwoe kobunu lakini ngomakirib ak kesich daily kabwatutiet neibwatwech kila betut kele kiboisiechini Jehova kibong'o bo Jehova ak kiboisiechini ng'o Jehova daily. It's a daily thing nemoche kerenewen melen kele rani kityo a commitment nebo kila. Kongoi. Kongoi mising. Eva amu kemwa ng'olyot ile daily nebo kila betut amu makikere kewekse kalen abwat ale akot eng kanisa keamdoi ko kakokurso pasta komwa akot yani nebo saet koteiker ile moche agen chito age kot kong'et agenge ile ngawa simakarab koit Ang'etu kityo. ang'etu eng yu anan ko keker ile simutai kolen memeche pasta mutai kolen nguu kakisase makichomo ile ongebe tukebe yunda yun iker ile kokotononse buch amu pastayat lakini maamu kesich kurset nebo kipsengwet nekesich ile awendi amu kamuktaindet nekakas kursenyi ko ikere ile kikisirwech tuguchu sikinetege amatkeker kele kilya icheket ko kibendat ak Jehova kabisa ko akot ak icheket komi Jehova kobwatech ko nguno as ko kakibe kale kosomok kasi kolen kaimutikab kanamonik kangeker kwaeng kasi kokale ityakat iboisie konamgei nguno lesson nebo kosomok kasi kaimutikab kanamonik ketesetai Joshua 24 koitei 22 akoi 24 kole akilenji biik Joshua kiboisiechini Jehova kamuktaindenyo akekas kutinyi koyomiskei Joshua anyun ak bichotok betunoto akoyochi ng'atutiet ak kayomisutyet eng Sekem ak kakong'ololso kole kilya sikoketyi Joshua komwochi kayomiset kolech kometo ng'alekab keot kanamonik iker eng yu ile kasi ngomemitei iboisiechi Jehova ko kaiboisiechini kanamonik iker lagokab bichu kale kibwa kakilech tokomitei biik makikale Jehova aone bichu mitei biikab Amorik konakta kot kometoiwo koret nekiokochi kwanisiek kwak ko yemat tianit ko kakotoi komeng'is ak bichu ko kakangomeng'isie ak biik koae kidogo kidogo chomyet mangen anyun ale ngap kotemeno yutok amu mising ilen ile kemeche inai jirani kemeche inai ano mara simwochi ng'oliotab Jehova rahisi keluldosi kilulech ku lagokab Israel chekitoi polepole konam kanamonikab bichu ako kakimwochi tai kokakomwochi Joshua kobaorionji akomwochi siboisiechi Jehova nakakimwa kele itonon ak ikochi Jehova komutin akonamin eng betut kikinetkei amu abwoti ale kiyoe summary rani ko kikinetkei kele kiun teret ngeale teret ngiwe kicham kealdae terenik river eng olimbo ngobendi Osken ilene kibendi sokoni river keale terenik chekaib chepleminik chekikomen amu icheket kongen komen terenik ko ngiibu teret ko kinyekindoi ma teret ak beek akinde kikindoi ng'aniek anan kikindoi ne Ng'aniek. bas ko sikobit komin amu ngomakimin nginyekeib teret ak nyekinde beek amu kicham kindoi beek chekie ko mutai karon king'ete komieni beek kokotiptipan teret koba tugul kikonun kot tugul kole yani keyach kemal kot
keuteret akot akicheket amu ki porous. Ngot ko makirefillenech every day ak the Holy Spirit asikobit kemuch keng'alale komagoi ile kiatach Jeiso ki betut nekinye ako kikanyoru tamirmiriet kiamite betut nekimite tuyet ano ndakikerin kabisa ko kiyam mamite ki orit. So iker ile chutokchu kanamonik chekakabwone keote kanamonik mara moja amakikere ko kameche ang'alale yotok akaker ale kasikeker kele ngomakituyekei ak Jehova akiboishechi Jehova eng imanda ikere ile kaimutiet nekinyorune ko kanamonik chekikakenam haraka mara moja ako ikere ile acha maote biik cheote ko cho chepsokeinik ak ne lakini angachik tos kitobenikei akekerkei kounotok amache akochi mwalimuinik kotesyi asikobit ketar lesson eng yotok kasamari ra kityo. So akere inye ale kounotok amache akochi mwalimuiyot nerube ngokatinye ng'olyo kotesyi sikeyai summary tugul summary moja. Kongoi, kongoi Lilian. Ng'olyo agenge kidogo Oi. amu kaking'olole ng'oiyondit nebo Yes. saetab kanamonik. Mhm. Ko ngap ko kakimoche iman ketou kelen ara kamatanoe siamutyi logoiwek chemiach lakini kokoi kitikin ko nekatechutu ing atebeng'ung iker ile ngota compromisan achuchuch kitikin songoliani ngotokonyo ng'ony kidogo kole kotamana aboreu ngot ko maimanda neireu ko kaibut konyekai amu akelulini ko komosin inyendet ko ngot ko maek nyomjeindo ak chomyetab Jehova nekang'os koker atebeng'ung ngot kocham Jeiso nemi muguleldong'ung ko nyekaimete Jeiso ile asiang'ololji ko kaibut ko yotok yekaiwe isa kanamonik kwak akonyone haraka amu taikere bile ngokararan kole ndaoe akine akase ale une mache akas kityo kit neu akoberberi Shetani kole sinai ole iamdochindoi ibiro tumwek kwak ibiro ne kunotok lakini ingot komite Jeiso muguleldong'ung akotoku atebonotok koeku Jeiso neichutu biik maacheket chekichutu makoi kinde ng'ony Jeiso kele sipkeng'usu ename chorwandi Jeiso ko subak ne ngot ko machomnyenyi neng'usu ko kaibut ko ngotoretech amu mi yotok ng'oiyondit ako ng'om Shetani ingen ole kiboisheitoi lugha nelen kalen kale Jeiso akot nguno kingomeche kwai biik tuguk cheyach komwoe kosomani sirutik akinyo koboishe sirutik chotok kole chito kale bukoit toreti Jehova netoretikei telen ile miano kurganatak kele nguno yani amu ami ng'ony ilyochini arama ngituno kokale ng'o mutai in katunin komasitoreto kebe kanisa ko nguno kocheng'e ortinwek Shetani chemuche koboisie eng yo kole chengilen iker komoche kokergei ak lapkeiyet lakini ma lapkeiyet ko ngot ko ma Jeiso nekang'us ko makoi imuch. Kongoi. Korom pastor tuguchutok amu kamwa testimony agenge alechin ki eng koroni arawetab 10 kobeku arawet komite chekekure Halloween holiday nebo Halloween ko kikibir lakwenyu kotinye choronok kobwa choronok kikis kole ngebe ak ko kikimite vacation kele katakibendi kole acha ngebe nenekityo kole ane kokamongen kalen kibendi sakes keamishe kekerta akebwa melen kapkekere kanamonik ngeng'etosi eng kurgat kakeng'ololso kele kibendi yekikure eng ole kikure Anoka
eng yuto kekure headquarters nebo tuguchoto. Yani akwerie kityo ngemias komwoiwo oret komwoiwo lakwenyu kole kero mama kibendi kekere nini kabisa ing yundokun meiweisiek. Alechi kele ne? Sasa kiotindoi awalak akalacha akawek. Lakini ko kiale ngatebe otu. Ikere? Ale ngebe. Yelen keitite akilin aker bwone biik len chebunu kelyek chekelachkei chetinye u korotik cheu ne alechi kekolionoti atya ale ngamot sipkoker ak nebo let makebwone. No, wrong choice, wrong decision. Kiroktoi kunoto. Kikibe umunatet. Yekakechut orit mameche akot kotabwat ngoyame yoto, lakini kalechin karakwek kakowach lakwenyu akine eng orit. Kiwach kami kurgotik akot ngiker kole umunatet mamite ole kemondoe. Lakini kami mulangoit kimondoe inyoru alak chekikobek cheng'etos eng kererit komite alake ne yani kikiwotyi keyotwech kurget nekimi sang yu kole taban yu kemande. Kiip abotan kitemena anam karit kebe gaa. Ak ra kialechigei ngoyam asome nyoetab kat Jehovah akoi ra ale nyoiwo kat. Kongoi. Mwan yoto Lilian amu ngiwendi komengen. Lakini mutai kairo akainai ile uye ngakialewen kurot. Kergei ak chitugul neleweni kokere kole uye ngomaya orani. Lakini ip komong'u logoek ing yun bo tai ilen uye kitachkei atebi. Ngataune ng'olyo nekitorate kokekesu komie. Eng kitabutab Korintoek netai 10 koitetab 12 kokacherech Paulo cherset nemie, cherset nekararan. Akamwa kole notok anyun ongeribkei, ingoribkei notok anyun ingoribkei maibut inendet neibwoti kole tononi. Ingoribkei inendet neingen kole mi ki netos aak simebut. Kalen ingoribkei age tugul. Notok anyun ingoribkei simebut, iribkei simebut inendet neibwoti kole tononi. Tab kebwat kele kimuchi ketelel eng oiyondit eng betusiek cheuen. Tab iker chito nekenemune korotik ketile chito katit. Itou ibotan ak ile kamabwoti koit yoto. Kangabwoti alen ane bekyin yo. Lakini lekakoit nguno eng yu kokakobor kole angakakongwanit kosir. Koman angot biik chekikoba oldab boik kosa. Kongoweksei koweksei kokakoyakitu kabwatutik amu kimakobwoti kounot. Konakale chesurutikab Jehova ingoribkei chitugul neingen kole tononi. Amu mengen ile telelonoto ko neng'ung anan Jehova nekikokonin telelet. Kekes Joshua ng'alalenyi kokakoik boiyot nekakesu kokebaorian kokeng'alale. Oye kokemwa boiyondoni mising kong'ete akinye kokemut kokanam boisiet kakosirto boiyot Musa akonam Joshua shiarit nebo torornatet nebo banda. Oroni anyun kakeit ingakut kakepchei mbarenik, yakepchei mbarenik kokekochi Joshua kapchechi chitugul mbaret. Lagokab Israel tugul akonyoru mbarenik kwak chitugul. Nebo let kong'alal Joshua kole bikyok maendi keny osindo nenyunet. Kakoit betusiek
chome soisere akine. Ako kou yu kakimwa en betusiek chekokosirto, kokimwa kele boiyo age tugul nebo kabanum anan ko gogo nekakoit osindonyin kokure lagokyik ako ng'ololchi ng'alek chebo let. Kose borto, kose banyek, kose kabwatutik, kose mongosiekab eunek ak kelyek. Kase borto kole oye kakoamgei borto makou nekonye. Ako kakoit betut nekakoik kakesunet. Kong'alal Joshua eng yu eng betut nekakoit let. Eng 24 koitenyi ko 29. Kale kingobata tuguchotok kome boiyot Joshua, weritab Nun, otwogindetab Jehova, nekibo kenyisiek 110. Kakosirto Joshua nguno, akele uye kakosirto kosirto ak werit nekikure Eliasa nekibo kaptisisho. Akotoi kale kekur amu kikakikochi mbaret nekikure Timnasera nekitobeni Shilo eng kanasetab Jehova kapkorusutab Kamuktaindet. Kele kibendi ketupchin yundo. Kele mi mbaret emetab tuloldok chebo Ibrahim eng murat nebo katam nebo tulwetab Kas. Akiboisiechi Jehova eng betusiek chotok tugul Joshua, ako eng betut age tugul ko kibois ako maai kiy neya ako kiyai chemiach. Kakosirto boiyot neketebe ng'al, nekeame logoi, nekeame atindon, makoi tekeng'alal kora akobo inendet besho. Naile kingobwone lagokab Israel kong'ete emetab Misri ko kiib kawek chekibo Joseph. Mi lagokab Joseph aeng'u, Ibrahim ak Manasseh. Kebeberta lagokab Manasseh komi bitonin lekimitei Ruben ak Gad eng bitonin olin. Eng Kimasi komite nusu. Eng lagochutok bo Joseph komi kawek chekikoloi ak kikiib, akile kikiib tertab metit, kikiib kawek chekibo kelyek, chekibo suet, chekibo korosoik ak borto tugul. Kele anyun kamechi Joshua ak ole ketupchini akine Shechem yotok kawekab Joseph. Kou yekikoamis kwanisiekchok ketupchini yutok. Kakeit emet nebo Canaan, ne emoni ko borotet nekikoamis Jehova Abraham, sigindenyo nekibo tai, ak bororienyi tugul, Isaac, Jacobo ak lagok 12. Yutok yekemung'e nemeche komung'e boisiekchok eng borwekwak koogeni Canaan nebo kipsengwet, Canaan nebo koikeny. Kelech yobekchini yu ko emoneb Canaan ini komo kipsengwet. Emotab Canaan ini kole tun nyekemute nok eng etiet sobe Canaan nebo kipsengwet, nebo torornatetab Jehova. Kelech anyun Joshua kakoit anyun kakesunet, kalilo, kakolil boiyot. Kenam kawek ak kenam bortab Joshua, kenam kawek chekibo Joseph ak ipkekonor tugul ketupchi eng kanasanitak ni. Nekit kapkorosut nebo kap Jehova. Mbaret nekure Shechem nekikakimwa eng kitabutab Taunet 33 koitenyi ko 19. Yutok yekenye komung'e boisiekchok sikobit kobor kaamiset nebo kaanet nebo Jehova. Kile kikeamis Jehova lagokab Israel kolech oye obendi emetab Canaan. Canaan ine obomung'e yotok kasar kitikin. Yenyo Canaan nebo kipsengwet kotun king'etok eng kanasanatak borotet nebo emet nekibo emoni kemutchok bounatetab Jehova nebo koikeny. Kikimwochi lagokab Israel eng kenyit
ak kelech oyo kibendi kelech anyun otar banda ngwong eng oret ne kararan. Kibois Joshua ko kakonam kayanet ak kamang'unetab Jehova. Ak kikitupchi ko chito boiyot nebo kayanet. Nikiker alake kelech oye mami kiy nekiker inegei ako melen kilaskei ako kitoror Jehova eng muguleldonyi. Anga Jehova kokerei boisionik chebo let chebo chito ako makere chebo tai. Imuchi kitou bandang'ung koya ko eng let ko kararanit. Kuna kikose Ngereza komwoe kolen a bad ending, a bad beginning will have a good ending. Imuchi kitoune koya lakini eng let komie. Imuchi kibu kararan sobondong'ung eng betusiek chekiche eng korotab kristianateng'ung ako ngisubu nguno ak ikochi Jehova muguleldong'ung ko kakoker Jehova kole oye kimakararan sobeng'ung nikinye. Kere Jehova boisionikuk chebo let. Makere Jehova tugukuk chekiyoe keny. Amu tuguk chekibo keny kolen Jeiso kakoistogei okero kakolelakitu. Anga boisiet nebo let ko nebo komonut eng kironetab kristianatetab sobetab chi age tugul. Imuchi kibwat ile uye manyolu, kikergei, kibimangei, kikergei eng kioit, kikemwain, kikechamin, kikeng'alal akobo inye. Ako kiker ile kitoptopen eng kayaneng'ung ak kichuchuchgei komutyo kotiistegei eng oret nebo kayanet. Kale Jeiso akakurech ku Joshua, nam kayaneng'ung kou ye kailewen ko kakesunet neng'ung ko nebo komonut. Cham akere rwoikyok ak kikeker rwoikyok chechang chebo Kalenjin. Naat biikab Kalenjin angot president nebo emoni nebo America kokomwain akomwochi president arap Ruto kolejin kale akwonge akere rwoik chebo emenyo nebo Kenya. Kole itindoi rwoik kotun komwochi koleji ikere Olympics nemi yu atochin iegu toot. Niegu toot eng kalya amu kale akere le rwoitoi biikuk eng emeng'ung ak banda nebendi. Ko rwoik iman cho bendi marathon, rwoik cho kong'ete Kipchoge olekinye akoi Kipchoge ninyo nekotoroti oin. Ko biik tugul kokeni akoi let. Yo nekit koit kambet kong'et banda netomo ikere. Konga banda nebo let ko notok neikesu. Kokamwoiwech sirutikab Jehova kele anga kristianatet kokergei ak banda nabo marathon. Notok kerwoe kebendi komutyo, kocham kerwoe kwakere Faith Kipyego nenyo nekoloboti oin. Kolobote kabisa 1500 kai. Yekakoit yo kole kotoi kometo biik. Ak kotiarta kole agenge nemaikere age. Ikere kityo kokatin keldonyi ak kikwo. Kekere kele anga rwoik age tugul neimuchi koterter ko banda ketou komutyo. Ko yekatar kotare eng kimnotet. Kokale sirutikab Jehova. Ongetar kayanenyo eng Kristo Jeiso. Sekekeshi inendet netaunindet ak kakesunindet nebo kayanenyo. Inendet inegei nekone borotet nebo kakesunet. Kocham komite ng'oliot nekocham kekisomani eng betusiekab mazishi. Yep kekonori anom eng kitabutab Timotheo 4:7. Kiaker kikesirchi kitabusiek tugul chebo betut nekikonori chito. Kemwochin ng'alechu biik kele kiai luget nemie, kakesu labatet, kiarib kayanet. Kararanen ng'alecho lakini tab kosomani biik komengen. Ako kesirei amu anum nekakikonor, anum nekawendi kekonori mi sandukut
ak kesomonjinigei ng'alek. Ko ngemwochin chichotok komelen tokokose. Kimwochinigei achek chekesoptosi. Akale anyun kiayai luget nemie, kakesu labatet ak arib kayanet. Joshua ko ng'alek chekametoiwech chebo let. Okale oye bikyok chemi labatet. Tos imwa ng'alechu ole kiakesu ak kiarib kayanet. Kialabat, kiawendote, kiasigu, kiamwa ng'al chekororonen chebo Jehova. Kiamde logoiwek chemiach. Ikesu anyun eng oret nemie. Ilecho oye kiarib kayanet. Kialabat labatet neyomei. Aoroni anyun kale kongoi Mungu. Kakoit kakesunet. Ng'alechep Joshua chu kokatare Joshua meet. Akile chito nekisire ng'alechu komelen ki Joshua nesire. Kasir chito age kokakosirto inendet nekesirchi akesire ng'olyonyi. Akelech Joshua kaitar ng'alek ak kaitar boisiet. Kaikonech mbarenik. Kakenyaban. Kakekonin akinye mbareng'ung. Kakeborun lipkekonorenen. Kakenam orunjukawek chebo Joseph yekapekonor kobotet. Kakeal mbaret nebo kap Ephraim nebo Sekem ak kakenam kererisiekchok chebo boisiekchok kendeiwok yu. Oye soisere. Ng'alechatak sinyen keng'ololi ako uni kiit kabisa kaborok. Matakobit chi nekergei ak Joshua kokeny. Nekelente kendochin biik kebe ano amu kakeit emet. Makakeit nganaset nebo komisit. Komelen kitekeng'eti Joshua age amu king'et Jehova kong'ete Abraham konde kokochi sharit Isaac. Kong'et Isaac kokochi Jacobo. Kong'et Jacobo kealda lakwet nekure Joseph kwa emetab Misri. Ipkoboisie Jehova Joseph komut lagokab Jacobo kobwa emetab Misri. Nyokong'et Jehova Musa kolech imande lagochu ing otwoknotet. Kokweri kobun oinetab araraita nebirir. Tab komitei araraita nebirir kwong'atet. Koru Musa kokakoker bitonin nebo emetab Canaan. Konam sharit nebo katiang'natet Joshua. Kole Joshua kibendi yekakokoito mbaret Joshua kakwepchei akokoito kebeberta age tugul akotech kapkorusut nekimi Shilo akokoito mbarenik tugul. Kole boiyot akine kongoi kakoit kakesunet akomuny. Kosir anyun sirindet nekibo let kole kikes Joshua kayanenyi eng kimnotet. Tokomwa kitabutab Ellen G. White kale kitelel Joshua matoptoben ako maker kimasi ak kimasi. Mi kitabut nekile Signs of the Times. Kitelel akomwa ng'alechu komwochi lagokab Israel kole momaste oker eutab tai anan eutab katam. Orib kamisutikchuk, orib ng'atutikchuk eng ibinwekwok tugul akoi betut nebo nyonunet nebo baornatetab biikab Jehova. Ko kingometochi ng'alechatak bororietab Israel ko kitiach mugulelwekwak konai kole nga Jehova man nenyolu kekochi mugulelwekyok. Inendet taunindet, inendet kakesunet nebo kayanenyo. Nengiyan ak kekochigei inendet keterteri amu kiterter amu achek. Kongoi bikyok. Akitare kitabutab Joshua yotok kokakemutech kebe mbaret nebo nyabanet. Kakikenishe anyun ngonyo meet anan konyo ne nekabit ongekenishe kengen kele nyone Canaan nebo koikeny nematun kibestosi nemakomi meet, makomi rirek, makomi ng'woninwek. Emet nekichobwech ipkochobwech Jeiso akale awendi aweksei kokeny. Okeno eng emoni. Eng emet nin age ninyonei anyone.
tos mi chi netokotes ng'olyo? Kalen atebi pasta. Woi, Chutok kakitupchi akot bortab Joseph akot Kawek. Joshua. Kawek Kawek. Joseph. kawek woi. Ko mbarani kotos koek kerkeit ak nekikitupchi Abraham nakikaal ketupchi Abraham ak chepyosenyi Sarah. Mm, Ango woi ngotekecheng korok noto nguo amangen ale kalen akere abwat ale ngouo tos koek yoto. amu kisekemis kora ko Mhm. kimite kap Abraham olikinye kora. Ya kimi kap Abraham yoto. Kongoik tebutiet nekitebekei sikocheng chitugul kele tos ara Abraham ak mbarani ko tos kanyokowech Jehova mbarani nikibo kamiset nebo Abraham kowekyi lagokab Jehova kou yekikeyomis Abraham akinye komi Abraham akine orit yuto. Mhm. Woi ongecheng kounoto yate surutikab Jehova kounoto. Okay. Kongoi amu Sikyo ng'olyo agenge woi pastor. ale mi ibinda nekikisich kosub Joshua Mhm. amu kitonone kayanet kosir Joshua ak Caleb kosir biik chekikakiyokto ipkosegei emet ako ngano ko kitonon Joshua ak Caleb lakini kebir kura koib chun kowek kong'atet kenyisiek 40 lakini bai ng'uny mabirtogei lakini kiwo nganet akoi tun kobek chun nyokobek nyokomut lagok akonet eng oretab kayanet. Mwoe sirutik atkan kora kole aking'et Israel kokasit Jehova eng betusiek tugul chebo Joshua ak boisiek chekimi tugul akoi tun kowandagei ko kimi nekekure Joshua generation. Ibinda nekimong'une Joshua ko ibinda nekikikwe kayanet ako kiba bichoto kabisa kokilgei ko kabwoti ale kangomit chito agenge eng kaniset anan ko eng kapchi anan ko eng bororiet nekatonon ko nyumnyum kokochi Jehova logoek chebo lagok ak mochokoronik cheimuchi komut. Mesaskei chi kokayeku gogo anan koyeku boiyot ile ngomakomi chi nekaswo ng'alechu tonon eng kayanet mi lagok chebushin eng kong akosubun kot ko tun komong bororiet nemong'une Joshua. Oliot age kokateb kole tos imukta ano mising kandoikab kaniset kotonon amatoptoben asikolanda Israel kolandae Jordan kot koit emet nepkonyoboni. Ng'oliot nekabo let ko kamwa kole sobetab Joshua ndakikakongei Joshua kole mamuchi kakipinganate ak nebich kokakole sawa makebendi makimuchi ko kosir kepingankei sawa ikompromaisen ndakimatonon Joshua eng kayanet takimokenoe akobo Joshua tugul Esther Ruth chun tugul kikompromaisen chekimeto kayanetng'wa kole ingen akine Mungu ale ingen Mungu ko mami makinai kainaikab bichoto tugul chekikinai ko chekitonone imanda ingotoretech Jehova sikobit ketonon amokoi kiken kele akoi koit Sunday lo ngolin usonoik chemengechen cheitumi kayanetnyo ko ngetonon kelumdagei kobendi tikichoto kolumdooti mising kochutei singoitu usonet nebo let kokakenyorwech makiribe usonet nebo let kap kolen chechang tun kakasal kele uyorna kait ng'atutietab Jumambili akakeru nekakirongdo miriet kole bas akimu akine akang'et acha chemanyor ropta nebo tai
ako tonon eng tuguk chemengechen chekiborye nguno komokoi tonon eng nin ingotoretech Jehova asikobit ketonon kou Joshua atyo kiwong'une sipit nobo let, yani cham kelen metilite. Koi. Kitilite ko nebo let ko koimi komie eng yemi ikwertegei ko metilite. Yekaiwe ikwerchi sipit nobo let no kikwere kengeret kelechin komerib anyun ile in kotokoiyoe mazoezi komeribe ile ing yekikwer kengeret ko kemi mwisho namba kergi olin acha moche imi tai chutochu si kityo ing yekikwere kengeret ikwerchi kityo namba 100 yan no kikesune komie. Kongoi. Kongoi mising. Eng tebutyono ketebin Lilian, kongoi mising. Yeah. Eng kitabutab Taunet 12 koitetab 6 akoi 7 komwoe Abraham kwendi akoi tulwetab Moria nekinekite Sechem. Maraya. Moraya. Notok kingele tulwonotok kole kikikoite lakwet. Kamisoni nekikikochi Abraham ko kikoito korosio nebo lakwet ako kiborchi Jehova kamiset. Ikere ile Sechem initok nekikamwa Jehova ko kiek kamiset. Kanyekewekyi keny mbarani kinye. Ingen ile kaba kotaingerge koba Misri akowek emet kinye nekibo Canaan nekikokochi Jehova kamiset Abraham. Ko Abraham ko kikobun bitonin ak kwo akoi yotok amu lotok lekikoitoi wirta Isaac eng tulwet kai. Kekere kele anga ainoni ak kamisetab Jehova komelen kibetei ak kimokoendi ter. Kinkwamis Jehova Abraham ko kikere emet komiu. Kokanyekewekyi anyun nguno lagokab Israel, lagokab Abraham chekikole Jehova kergei ak echek. Kanyekewekyi mbarenikwak sikobit kokene yotok eng betusiek chekabek ak kong'etune yotok eng betut nebo ng'etiet kot korib kaanenwa. Ko kongoi iman ng'alechu tugul kakomutwech, kakoborwech Canaan nebo emoni. Kengen kele mi kamiset netun nyonei. Kamisetab Abraham ko kisulda. Kiker Abraham eng konda nebo kayanet ako maite emonotok. Konale eng kitabutab Ebrainik 11 kiker ako kiker Abraham ipkoker Canaan nebo kipsengut nebo kayanet. Kongerib kayanenyo kounotok sikobit kenyaban. Lesson nebo kwatait nelel eng kenyit nenyonei nebo 26. Kongoi Jehova nekokoribech eng kenyini tugul eng kanetisiet no kokitou lesson. Kongoi kasubikyok chekokosubech eng ng'alalet age tugul nekokeng'alal. Kitabusiek chekokesoman ak kakemutwech neib Joshua kot keker toronatetab Jehova. Kakibwa anyun kekas lesson nelel nebo kenyini nyone nemwoe kolen Tebutiet kityo. Matebutiet. oi Kakatebin Lilian eng yo komwawech eng kitabutab Joshua 24:32 kole kikitupchi kowekab Joseph oi Sechem. And it so happens kora kele Sechem inotok ko kimitei borotet nekikakikochi weritab Joseph Manase unoto amu kibitoni Manase akoib bitonin ko nekite yotok akine Ephraim werinyi. So kinyewek ipketupchi kabwerinyi Manase ako nekityin ak Ephraim eng yotok amu no Sechem inotok ko nekite werik tuwai. Ako yutok yakikal Joseph inito, yakikal Joseph mwenyewe kwan oi ole kinye kwale Sechem. Ako yutok kikiyosiechin Abraham kokait mara ya kwanza kobunu Haran eng Sechem inito. So chang tugun chekimi Sechem ini noto amune kikur Joshua keib ng'atutikab Jehova moingetab arorutiet kong'ete Shiloh kwo akoi Sechem sipkeae kayamiset. Ngap komi boroindo ne ndemukoksei komoche ke revisiten holy sites ole kitoune logoiwek chemiachen. Ngap komi boroindo nemoche kebakach kat ipkeai tuyet yekibwote yekinyokotoune logoiwek chemiach eng Nandi, yekitoune logoiwek chemiach eng Kipsigis eng olibo Kibeneti, yekitoune logoiwek chemiachen eng Kony,
yekitaune amu toreti psychology ibwat ole kitaune noto amune kole mbugoit ibwat ole kiketapte ng'olyondoni kap komi boroindo ya kaipet ibilung'uny iweksei ilet akoi yekebete oret kong Oi. yekainai ile as koyu mara ya mwisho nabwoti koyu bas ikweri anyun ilitit ile koano kokamastae inai ile kakonya masta eng yu kakotawendi komosi kong ya kailung'uny ko kararan iweke akoi yekikoai kayosiet ak Jehova ibwat tarikit chekikibotisenen yekingilong'u oinet ak maat nekitindoi ongeweke let ibwat ole kikekaste ibwat ole kikinamde tetyo itesetai yoto. Kongoi. Kongoi pastor, kongoi mising. Angot inye din ingen akile tuguk chechang keutye. Kotab imande iwendi ilen kaboibu kitabit kobetyo tuguk chekenyone si kwong ile kanyone ne age kole chito age akoi iweke ako ole kebunu lekemi as ngiwe ako ole kemi kowekse tuguk chotok akolechin anga kewendi akoborun yoto kou noto ingele kotab ichek tugul isinyen anga ingen ile anga ketindoi ichenge kotinerekyi chi tugul bikwong ile kandano atabi kele nga kane age so kabwatutik chechoket kowekwech kabisa akoi yekimi angot ngunotab keutye ng'olyotab Jehova ko yekeutye ng'olyotab Jehova ibwat kabisa kaniset netai nikimi akiwe yoto kabisa koyatak anyun nautik ile anga konekit awo isisin anyun kokeny akitau banda kongotoretech Jehova. Lesson nebo wikini nebo kwatait nelel netauke Januar komwoe kolen katuyetab kipsengwet ak ng'ony Kristo eng kitabutab Filipik ak Kolosaik. Katuyetab kipsengwet ak ng'ony Kristo Jeiso eng kitabutab Filipik ak Kolosaik. Ko lesson nebo netai nebo wikini nyone nin komwoe kolen tiemisiet kale tiemisiet nemakibokoktoi tos kimwa kele keus ama kibakach keus ak makibakach makibakach ya keus ak makibakach. Konekit ng'alek cheng'olole eng wikini nyone eng kwatait nelel otokotin akwek tugul ngobirok Jehova kongoi amu eng banda nekokebe kongoi eng kasikchok chokoketestai kekas ng'alechu ngobire Jehova eng kondoiwech ingesub Joshua kunotok akenyoru kamang'unet ongesa neng'ung toronatet Jehova kiptaiyandenyo kiptaiyatab Jeiso Kristo eng kamang'unet nebo ng'olyondeng'ung indochi kiboitinik cheu ngot Joshua cheu ngot Caleb chekinam ng'olyot angot Musa ako kirib lagokab bororiet nebo Israel kot komut akoi emet nebo Canaan borotet nebo kamiset yakopchechi mbarenik komuny boiyot eng kayanet kotindoi kamang'unet akobo Canaan nebo kipsengwet. Mutech akichek sikobit eng sobenyo nebo kila eng betut kenyoru kamang'unet nebo katerteret ketindoi kamiset nebo kipsengwet nelel yoiwech ndochi kasikchok. Ko yekibendi kwatait nelel kokesoman kitabushek chechang chebo Joshua ak borotet ko yekinetigei eng katuyetab kipsengwet ak ng'ony sikobit keker Jeiso eng kitabutab Filipik ak Kolosaik. Toretech Jehova sikobit kemeng'ishe eng oret nemie ak kakuyet ngwam ageng'ung nyilondech keit kenyit age nelel eng lesson nelel eng kainetab Jeiso ne kiptandenyo. Amen. Amen. Kongoi bikyok ngobirok Jehova.